Sanibonani bafowethu, sekuphindile-ke lokho leso sidumo senzeka-ke emakhaya-ke manje eManguza lesi sabo ukufika baseNigeria sokuskema abantu bakithi ngendlela yokuza sengazuthi bazofuna umshado-ke manje kanti bazofuna amaphepha e-citizenship yalapha eMzansi. Lana-ke ngifonelwe omunye umfowethu la ekuseni sesiyakhuluma nje ngalezi zinto ngoba ulimi alinamathambo kodwa odadewethu abexwayi bayaqhubeka bayenza baze bethi sinomona masibaxwayisa ngobungozi bokujola nalabantu bokufika. Lana-ke emndenini wakwaSithole eManguza hhayi soreni bafowethu lapho soreni bafowethu lesimo esinivelele laphana-ke isililo sibe khona emndenini wakwaSithole kwaJobe lapha eManguza ngesikhathi-ke umkhwenyana wasezweni laseNigeria ongowokufika la eMzansi efika khona ezolobola ngemali eyomgunyathi ewu-40,000 ufike walobola umkhwenyana ngaleyo mali ukuthi izitholakale-ke le mali ukuthi ayikhona umgunyathi itholakala ngoba umama wentombi le kade izolotsholwa eseyithathile le mali eseyothenga ngayo ey'tolo thizeni bese kutholakala ukuthi uphethe isamba nje impela esama-fake sonke lesamba. Wafika-ke lapho esebizelwa-ke abomthetho ayisemkhalela-ke amasongo kaSigonyela. Uyayibonani lento ukuthi iyolungiswa yini-ke indaba yokuthi kuze kuboshwe umzali wakho ngenxa yakho yokuhamba uyifaka ey'ntweni ngenxa yokuthanda izinto nala ubona khona nawe ngokuhlakanipha kwakho usukhulile ukuthi ayikho lento umdlalo. Nakho-ke sekwenzekile-ke umzali usesitokisini lo wokufika waseNigeria uhambe naye ngoduso yakhe okuwukuthi asazi-ke mhlampe iyazi naye ngoduso ukuthi bekwama-fake lawo iseyigrumiwe ngoba phela labantu bafike bekufaka umqondo wabo ugcine nawe usuyisigebengu njenganabo uma ngabe ususesayidini labo ngoba still nala uyakhona uyosebenza yona lento yobugebengu. It's either udayisa ama-drugs noma wenza yona lento yokuwasha le mali eyama-fake. Asazi-ke mhlampe bekwenye indlela abazama ngayo ukuyonikeza abazali bakhe imali ukuthi beyiwashe le mali futhi eyama-fake kodwa sekwenzekile eManguza kunesililo-ke lapho umzali usesitokisini lo wokufika uhambile nengoduso yakhe ulobolile phela yena ngama-fake 40K. Xwayani bafowethu.